Kisah sagari. Ani bumung ka Rahel Koloi. Rahel Koloi ne. Rahel. Neng tini je resam na family. Bomo hai ke serenggai kya mane bomo hai ke wan sugi kya kisah sagari fil. Borok kaini hodo. Je practice khai jene borok sus khai runga singin ni jing sak ni khlai jeng kaisa susma khlai. Ka te jeng gan sus khai mani bahari seng kamun sus khai ga. Seng kha khlai seng ogano full khlai seng kam pan resam nai. Emne ni jenis sus kaisa bong ni sus kaisa ru na. Sus kaini. Sus kaisa. Mane bobo hai ro no tini. Ya mote wan sumani. Asik taf dong yani jo hai seng kha khlai seng je seng khlai jeng jang mano. Seng jin khawai khawai khlai seng amno seng fulfill khlai nen bagi. Dotang sa hai kisi sa mane first ontrasmi mane resabui kisi sa lokorok na kisi sa punu regari je nang tini ni reaksal rumani. Puila no gayang bo kapang kakamay tangka kama jani ang no tini wansyuman yang kau. Belai kino Khwnathok lokorok no kha kesang renai hai ke ba tirfra idol ni ingai kecang boyar sipcar nai norok nong sinai oba kino bumung kotor kucuk khlaina ni bagai tipra sani ingai sini mung khlaina ni bagai au tabuk tai khorok sano bukhuk ni bumung kisa saikna Meheli Debarma nang tini tamo rosam nani hnei phaikya ang tini tang thang bersab nai totalo sekango ngke raima saima hne tangsa kya bopore Jadu Hwnmale kaisa ngke dufung samke sar sekang member bersab nai emne tini je rosam nani sus khaimale nang da ni ji sus ma khai nai ke borong ni sus tang sa ke ang ni je jus ma khai kang te tang nai ke borok jus khai heba tang nai mar sab nai na ngke dolu tang thang kalai ta tang thang klayo ngke lo korona kisi sa mane khatong thuri kisi sa regadi resam tangsa Jadu Hwnmale boki shania hani shakano khani tola athuk shaman bo jadu abar shaman bo jadu bonole shanani kogya belai kin Khwnathok oba haikino titie disha hapang ni saito mumbai je sini sar sohel ni wan sumung kotor bai norogom haya priparok mamani bisingtei kaham nongtheng tirprai dolo norog jijina ningtheng hambai thank you hambai